Umundi ne wakatatu wa matuku atatu mwaini wa nyanya mwaka ni wangilile miongo eli na ile yati alia mithenya itano yoka tutwayisie univani kwe wake ili wa matuku kenda mwaini wa nyanya mwaka ni unaindi tukumbanisie maunu mekutukani wakukonia usakuani mwaka ni wangilile miongo eli na ile na kwa oyu andi kimaituma Mauvoo meisioni kwa dhukanio wala tuithi watu ikwatiania na mo imwe kwa imwe matuelesie maundu kwa dhukanio makonetie kuyumbanisia univani munene ukite hivyo chandini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa mwanza nyenita wa Robert MUTUKU vatialite mithenya itano tutwaisie univani hukunikili wa mituki ulawikiwe ni kundi ya Infotrack wenania kana mutongoi wa Azimio Oka Raila Odinga ni wotongoetie kwa nguma sia kiuteti wala ina kilungu cha miongo na kenda yulwa yana akatiwa ni William Ruto wa Kenya Kwanza na kilungu cha miongo na ile yulwa yana George Wajakoya wa Roots Party na kilungu cha ile yulwa yana na ke David Mwaure wa Ngano Party na kilungu cha noti ndono itatu wala kilungu cha thandatu yulwa yana cha Kenya kitanamba kutwasila mutongoi wa ikundi ya Infotrack Angela Mbitho ewetakana kila Raila Odinga na William Ruto ni makwati mbau ndini wa kaunti mbe wa miongo eli na inya ila siendekethetwe kikatiba kwa ulaku kitia kivila cha Usumbi. The 47 counties and 290 constituencies basically sought to ascertain who is the most popular presidential candidate as we speak. And what it has ascertained is that if elections were held today, 49% of registered voters say that they would vote for Raila Odinga, 42% would vote for William Ruto, and currently we have 6% who are undecided. The other two contenders have not very significant numbers. We have George Wajakoya at 2% and David Mwaure Wahiga at 0.3%. So in essence, in a nutshell, we can basically call this as a two-horse race, and the person who will be first to cross the 50 plus 1, 50% line and get one vote will, I guess, be determined as winner. What we have established from this particular survey, and indeed past surveys, is both of the two main candidates, that is William Ruto and Raila Odinga, garner what is required within the 47 counties, which is that they have 25% in half of the 47 counties. So from that perspective, they also already meet that threshold. And indeed, what will now be determining who is declared winner on 10th August perhaps will be the person who gets the 50 plus 1. Kungeni kana muika kuma isioni kwa dhukanio ni mwakilia wa Asia wo na kuthuthia Kenya kwikithia muwe vindani twelekele unyivanini munene ona itina wa uoko vita amaniwa makimanyinsio kinene cha masako ni mathingilila kana nimeyumitie kuimia Mauvoo matekusisia no wesinda kivila cha Usumbi otondo mekwelesya out and vote. Our security is guarded because we have refused to fight. Our youths in the universities, our youths at home in the tertiary institutions have said no, they are not going to fight. So our security is guarded because at the end of the day, the people involved in election violence are the youths. The idle youths at home, people who have been given something to do something, but this time comrades wanasema hivi, leaders wakileta pesa tunakula pesa, kwanza tunanunua unga bel mzima, alafu tunaenda nyumbani tunakaa chini, tunaamka ile siku tarehe 8 mwezi wa 9 tunaenda kupiga kura, tunatuma nyumbani wale wa viongozi ambao hawana uwezo wa kulead na tunapatia potential to those people who will take us to the next level. Comrades, wisdom. Comrades, piga kura. Katika hii Kenya yetu tunatumiwa vibaya, tunalipwa, tunaleta violence, tunapiga wenzetu. Then after elections unapata kwamba viongozi wanakaa kwa amani, viongozi wanakula pamoja. Lakini mimi na wewe hatuwezi kula kwa pamoja kwa sababu unamuunga mtu fulani mkono. Hiyo haifai kuwa katika nchi yetu ya Kenya. Tumetoka from 1963 ambapo tulipata uhuru. Imekuwa ni miaka mingi. Sisi kama comrades hatufai kuwa tunachukiana, hatufai kuwa tunaeneza chuki katika taifa letu la Kenya.
na musiaisia nthini wa kilungu kimwanya usakuani ngilile na miongo ili na ile mwandiki witu Kennedy Mulinge no tumbanisi livoti mwanya kukonia mutesi wa kiwila cha kiliombunge cha Kibwezi ya udhuloni wa Sua Willy Malile. Kiliombunge cha Kibwezi cha Melono sio kimweka tewa iliyombunge maana ile na miongo kenda sia va Kenya atatia tano ni mome yumeletie na kuvitu kidhoninza no sakuani na mevaka ya IBC kukitotongo iwacho na lokwa miaka 10 withito weka lilo ni mwandu Jessica Mbalu kati wateti aivo muteti weyonga mecha tena chama Willy Kioko Malile wendi wake wa kivila kena kila wakititia mwakani wa ngilili na 13 ungua chama cha muungano na kuka namba ile agwetata kuikithani wa ile monango mikalea aenende makiliombunge kiliombunge na kila kithete kioka namba sia muthia maundu ni maki maendeleo va kaunti ya Makueni na Kenya kwa jumla na aenende macho methito meona nyanzika na mbesa sia muvothi wa CDF sithito itumika kwa sisia kwanza taila kuembua malelo maitu ni mokama kathuka kethia twina andu maitu me usoma me university na ngeme ku secondary schools kethia mayo kwa tambesa sia ilete sia kwethia ni matono usoma nina walanyo museo muno wa kwethia sindu isiri twambia kutako tikana wethi andu alama kwata mbesa ta silingi ngili 3 sia basari nitwa si improve sia kangilie 10 na St. University yambia kwa taisi na mutongo iwawo mundu matona ikalambi makanena nikanokethia na mone masoma me comfortable valambe wa miaka 10 tunawakuvitukitha kwa katiba kaimbia ka Kenya kama kwa ngilili na 10 kiliombunge kiki thito kiitagemea udhukumi wa Deputy County Commissioner wa Kibwezi tu udhuluno wa Sua Malile wena mvango wa kusukumi yake kwa Deputy County Commissioner wacho na yulo wakiwa ya ile membasi ya udhukumisia makivu na nini mo unaicha wa stima kwa maskulu na enende uwa mvango ni uwa kwa ile maundoma usese wa kiliombunge maofisi maitu machifu police station sito sina mathina maingi muno machifu maitu mathukumia ndini wa cyber na maitia information mbingi muno ku cyber nundu akwethwa maena maofisi mana ke ningwenda withie nita longa kiu tusopye maundu mo withie mathukumia maofisi ni masio mena wifi mena waiting rooms withie ni mako maofisi executive mathukumeneza nisi organize still nina mwango wa kwikia stima ndini wa kila musie palapo thepena transformer kwa 15,000 shillings kuma kwa CDF esiyo ketendeni wa kenduketa wa security enhancement program which is still we are MP nundo security ni ya MP musiola we na stima wa keneta wethe wa utaatakiwa ningi nundo wa kwethe wa ni muliketwe muthukumi uwa tena serikali ni akaunti ya Makueni hungua muveo wa maithululuko ena muvango wa kukita Kibwezi chomilono wa suku kwa takeki ya kilungu cha 85 yulowa yana kila kitia la serikali nene tunawakuwanya kilungu kingi kwa serikali si akaunti kwa ile maundu maukui kwa vaita wa aimi mukumone wose wa adhi na ingi kwa ile maundu mautandidi ya akaunti mutui jinze mwe ya kutumia mbesa isi ya serikali hila nene kuma adhi kiaoni kwa mpaka adhi kamunyu pe ainde ingi pio kuthio kwata ya koyo na ndo ingi mekwema na twena thoko mizaitu angili 5 na thoko mamiondani live ya na tina maembe na watermelons na zindu zia ngombingi na ndo lupilipili hoho diki wa malolini ikatwa wa airport kila muthenya lakini twina lelo sia kuthi miondani hizo no lazima tambe kusisia usiwe hata special economic zone nikana teulingi na lelo sia alami osia standard ile serikali ni utonenga kwa kitu mikuni na mubango mzo alami wa kuma bandu waketwa kambo kwisila darajane nzoila kuthi kukwata subati lu Kenya na possibly tuilinge lenge twenduke sile viani mpaka mtu andei twapika mtu twandei wekela nilia through ndongoni kuthi mpaka Taveta withie ni lelo special reason ya Taveta nundu wa Itongo Manyanya na Mbemba ile suma Arusha vala kuthululu kwa Kibwezi chomelono wasio ni mitito wa namu ya savo na chulo kuweta ingusani sokate wa namu ina NND Malile una muvango wa kutumia utoni wa mbunge kutungia muya wa NND ala mwamoni nzoka kutungia wasio muya uwe kati wa 105 ilo vangite kufitu kithia kati wa yo yivu watumia mando wako kwa musala na kuangamia kudhama kwa alimwalama somedhasia isio nisio siya mesiene muya wambe uwa kusopia kenduketa wa CDF kana church development fund tondo makanisa maitu methetwe mata kwata support yani tekuma kwa serikali na ni lazima tuambie ku change course kuteka kwa za makanisa maile to support wa serikali nina motion ya kele ya atumia mando ama ito wethe ni manengo kenduketa stipends kana kasamuka inika kweke ya mubuko tangilie 15 kila mwai
Mundu ni matethesi ama ndo maingi kutatua makwani maingi matavika kotini ukethia ni matu bandio makonge ni matu lungela kina kia itata ayukitio mbunge uwa tena chama malile wetata ukwithu watu na kuthukuma na serikali na ivaile kusovwa ya Raila kana ya Ruto onge iweta muungamo wake ta umunenga itambembe yange ya kuita melati mbinga ingi ya maendeleo kwa ene makibwezi tumilono wasua ndilivoti ya Mutongo TV kuma kauntini ya Makueni nyenita wa Ken Mulinge na indi musiyisia tondo ina umanithia ni kana andiki maituma Mauvoo meisioni kwa thukanio twende na ukumbanisia Mauvoo makonetie unyuvani ula twetelete kwi wake ili tuendete mwandiku itoli na Musangi kuma mwingi kaunti ya Kitui nwende kunenania na ene nthi makisioki kumanya wikwatio ula mena uoko konia unyuvani wa wake ili ni chao metelete kuona kuma unyuvanini u kwaku Lina Musangi. Sokoni wa Mumboni olowe kiliyobunge ni kia mwingi odhiloni wasua abala tuile atuinyane na NNZ kiliyobunge ni kiwe watu eleke mo matarajio moni mao kabidhani kausa kwa nitelie o matuku manini na moito kwa ukubi tuelezima sitoma kuu na usakwani huu ukitawe na expectations yao labda nuka amuka wako nekura kana weyumba ni jata Tanzania usa Tanzania kwa matutama kwa nindanu kuma Mumboni kwa nungo nye usakwani la ukita nenda usakwani musio usakwani tena rusani kitini kitu kwenda maendeleo ile ni twajipata mundu tae musia kwa mutuma bala mbunge ndakavyo tumia twenda mundu kuliko kachama kila kisio kila ngayo mwathi mitana cho ndikaenda ile tayani nzema kalima Mumboni ile ni kitwa kuitisia wita kwa musia ukatukenge kwa kama mbunge kwa alina na tena kende bangu hatuna wamama maoni mamwetu mwoba Mumboni na galikoya ya kwende tuna umowa itibaulo kuliko tuelekea na kiawe umbani kiata na labda na matarajio mao kwa ndo alimo kavikia kusakuwetu na wausa kwa nela tuendete watu eisa kwa kwa kukambi kwa mtuta nase kwa mazirama kwa neta wachalo ngo kusuma Mumboni kwa nungu nasema kitu tena utongo ite mwali especially wa baki big county wale walenga bana tutete uwo ni wako kana expectations ya kwanika na ukere ni tukuna kura ne saruka kwa ndongo ilati you represent kana ta MCA adia represent bala katika kaunti ya Kitui ile ni mambo ya maendeleo kuanza ni MCA na kwa ni ile hata kutokumaneza uwo ni wako kwanika na wa Mumboni hivi niwe umekuwa wewe na wako na kura nikabebe nafasi kwa Mutongo katika siku wasi ama kila kitu ngokuli ya kalima Mumboni na Kenya kwa hiyo tuko ni kura kwa Mungu za dongo la mimi kwa ana mbele ya Mutongo lakini kana Mutongo na wewe na ndugu hata kwenda kuonga kulima kura lakini kwa nini ndio kwa mwezi na dongo hii madonyo kwa na bana le tunomoa mtetua kisukile ni wodi ya migwa ne ba kilo bunge ni kama ndio doloni wasona kinukia haikuwa lesia labda abange na wewe ndugu atakuja na usakwani wa Mungu kana msimamo wake kwa mheshimiwa wewe na wito ile security security au na wewe wewe mwenye mzigo wa bamu ndio hapa migwa kwa Thank you. Masito makwa nita wa William Muna Gonoi umwe katika alameti kiwila cha MCA Migwani Ward nanye Muna ninaona nisio tongo mwailu kupeta oja wiki ndukingi tukwida tusembanite nacho twendo bundisi andu maitulo ndo mailite kuwema ulondo mailite kuwema anzi ambesa sio tubete ndunyu ile sinite kumanza sio kite chakeli ningukulya ene ndima Mumboni kuma baakatalwa kuma Kisobo Migwani na Nzeluni kila bana Migwani Ward ma MCA ni manona nisienda yanene mono beba ndo banaweza kuja na conflict ya kitaka na baisiana in fact ile ta MCAs ala petiti kibila ni saa ingine tuna share podium kweche kibila ke na ile beba ndo tena zika na omwe uyitu kanata kila tu kulya NND
matuku kenda mokile na kiokotele mema kunekura na makwenuka makelo ele TV na medukisi radio mundu isesisu sionse sikatangasa matokeo na tukwikwatisya bekerie na mundu enondo sani kana kusio longe takari ukonakura tuiboya NNC tafadhali imutu the ukanisie na mutu juje nesa ibinda ilangi kwa ina michujo kwa ina maundu mengi itulo ina tukweke ani asibisu yuyu ni time yosa kwa dongo ina simuleto nando na haki kwa kila mkuli ya serikali nondi kede hidi ni anake maitu ila maende enda bukani sio kwa maitu maeneto kwa kule ando maboda boda nimeyumetie kuruku maweosu mwenyosu makwe ibeti kuna siya kuwani suide tafadhali serikali nimeyuetei nundo mauta na mwene mabandu kiuni chepo ukuli kila kienge ukuli andongo yala maboya makanisani no nima tukwate kwa maboya ibijami yanza. Thank you. Asuni ya mama wende kidala kalimava mwingi odeloni wasuwa mafikia na kumia na kwa gombe yange nituli ya tuchambanya na nyuma ukodi maitu na kwa kustudio mama mwingi odeloni wasuwa kaunti ya Kitui ili na sahi. Nimuvea mwandikito Lina Musangi kuma mwingi kauntini ya Kitui na indiasu ni mawoni ma NND kwa kwani yake lame kwenda kuona dhini wa unyuvani wa wakeli tuendete matuku kenda mwaini o wanyanya na kuma mwingi tuithi imwe kwa imwe nginya musini wa Ilovi na banangwatanio ya kutetea aki siaka ya fida ya vingu wa kisese cha kuthinikia mabata magakana maundu makonetie unyuvani tuendete wa muthenyani usu wa wakeli na mwandikito Benjamin Mwaka ni wa wikandini wa isesoyi na yuto kwa tiania nake imwe kwa imwe atuelesie ni chao kiendeyete kwa kumwaka. Robert otondu we unaweta nikana kwe masani ma umonde kwikyo kulikana kwa mithane 5 etialite unyuvani munene uvikie na kutoiwa ila ni chumwani kichokete na kwe muthanani wa umonde masani makioko ngwatanio ya mawakili yani mwitu yani leto FIDA ni mavikia na kulaunch kana kutangasa ile kuitwa Election Management Center parame kwithwa mayati ya monyuvani na muno maundu makonetie amwito maunduni ama kura na amwito alame ivela ni kwa sia kiuteti hunyuvanini umonene okete na ndino alivoti elama viki ya kunengana yulwa mayumba ni monyuvanio na undu yali takusigwa ni kana maundu alame na mawe kumaka viki ya kwailwa report yezu Robert yonanya kana ndino alivoti yo kuma ivindani la kwekiwe mithungululo ya siama pena sieko mana mwonza na miongwena na 5 sia amwito kuna maua ki maundu ma mevae na maundu ne ma mevae na undu wa kutoiza sindu sio kwanza ya Mauvoo na ripoti sio nanya kana sieko miongo ina sia toiwe va musini lovi sieko isio ndani kuma hivi ndani ya muthungululo wa siama na ripoti sio na nete kila county na undu sieko sio hivikete sieko ini kwanza ya hata maybe kuisla maundu ma mauneni maundena nya kwezende akwekula amwitu matone ngo mwana musio akwili elese maundoni maki uteti na sindo ningi vatkanyo na yolo asiko yi FIDA yeweta kana nevikete na ku train kana kunenga na mavundi sio kwa mawakili miongoni na mwanza alao nime kwidwa maithene kia maundu ma mwitu ala mevela ni kwa nyuvanini o munene ukite kwao nilivoti ila ya wiki ya kunenga na kyokone cha umunde na meweta kana nimeambi sia mauvundi sia amwito ala monga metandino ivela kyokanyo mauvundi sio kanyo lwa maundu makula ondumwe na agents yo ila sikwetwa chief agents no kana wiki kwithwa maina umigwa ni ngaliko ni ngala meto wa men maunduni ma univani kwa FIDA yeweta kana univani ni ukite pena sindu mbingi na amwito na maila kunyango mwana izendea evani monga meti ivela kwa kanyo no sindana na aume
nundu kivila cha women rep kicho kana jukinda kitikitwa maitu maunduni ma unyuvani yumeweta kana ivila ingi siunje maitu ta ivila sia uyumbe ivila sio senator au no governor pena masito maingi ma maitu la monga mitende no ivila na kwa uni maleta kunengo mwana kukitia myana kwanzia ina wiyana numate kuvinewa nundu wake mevae meweta kana siku ila siethwa siyeyumelia sia kuthio gathuka na kiu nimekwithwa maivikia na kuisisia kana ila itawa monitoring nundu o yuyu mena room yevo ila inengeto yosuwa kunikila maundu onde mekonya unyuvani na undu mwito ala monga mitende no ivela imekwithwa maikwata myana ya nene ta aume ala mekutia ivela ndini wa unyuvani non vani utaletie homithna menini na mavinda maingela ku unyuvani aka makotha kwindwa matena mwana muyana nuna aume maunduni mo unyuvani kwa kenjo mekwithwa maisha yesia na imaweta kana otaundu makundi alangi onde meyumbaniche methwa maithukumana na moko abakuvi nzama yakungama unyuvani na makundi alangi livo mivya polisi ondu mwana ya kutetea yake sia enende kwikithia kana vai mundu muka kana mwaitu onomo ungamite ndino akivila kiva unavikia kulea kukwata mwana nuta aume alame kukitivila ndino maundu monyuvani kwa kuma bamusine lovi ngewa ene otukwithwa tuyatiania nayo ndino wa Mauvoo maitu ma Vilingi wa Mauvoo na usakwani 2022 alame kwithwa mokite kwa studio Robert. Nimboboya mwandiki witu Benjamin Mwaka kuma ilovi na hindi ni Mauvoo makonetie ikundi ya FIDA ila yambe isia kisese cha kuthinikia mwaitu alame kukitivila kuthokanio unyuvanini tuendeta undu mwena maukwani makonetie aka na unyuvani usu wa MUTUKU kenda na kwa ivinda yasa atwa ima mota methi twe maitulwa muti na gukonua na maundu meutena miao na vala ivindani ya unyuvani methi twe maithuthua maiketikile kutomewa na ini ateti kulua nduthi kwa oyute kwatiania imwe kwa imwe na mwandiki witu Caleb Chalo kuma kanaula ununenania na mwene kivila watwa ima mota kaunti ya Makueni kuelesya mawalanio alamekite kwikithia Mauvoo kwaku Caleb Chalo. Na indi tuitia wekio nitwasia Caleb na itwithwa tuimumantha o tuendeyete nikanawithie twakwatiania nake atutavie ni mawalanio meva mekitwe ni atwa ya mamota Makueni kwikithia Mauvoo evindani ya unyuvani twambothio mwavanini itusiakithete na Mauvoo mbenge. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Ibinda linoneka yeyingi yu niyotala miaka yatweka miei itwikite mithenya yu onayo niyotala ibenia na isalucha twitha tuitala kura unyuvani munene wa mwaka uu wa 2022 ukililie unavika naitu pa Mutongo TV na Mutongo FM twende na kuamba maema maukutangasia otondo bende na ukunwa kula na utalo wa mbe ya mondi enginya mamilioni ilovi nitawa Benjamin na Mwaka Mombasa Angelina Mose Masaku Daniel Mwangela Kitui na Makueni Ken Mulinge Boniface Mutisia Lina Musangi Caleb Chalo wa Mutunga Onesmus Chalo
tukwete nesa tuikuete ilungusi mwanya yulosa kuwani 2022 na matuku kenda na kuendea tukwalanilie mesani kwaku kana wibala ui mausungio mausa kuwani 2022 Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni upendo na usambazaji wa upendo. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni usalama. Nyumbani ni kazini. Na kazini ni nyumbani. Nyumbani kiu inamalizwa. Na kusaidiana kwa lolote lile. Inadhamini mafanikio yetu. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Musiaisia wito wa Mutongoi TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthiko otini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo kila jonde kwithiurulukite cha nthi ni kindu gisio na ki katika ila standard serikali katika kidunia. Katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala ka bumbeni ilandi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni wafuyo Uingereza. Serikali ni ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia niyo katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni dhiti se wite serikali na alame utongo hini we serikali ni dhito sakuite mundu mwene nthi wabaya nthi no aete mjadala akasya kana mwea uwo yani dhita se ubisie mubia wa mbunge ni mama se ubasemia ni na udhocha ingi musiaisia ni kana twendiye na kumanthia nthini wa Vilingi wa Mauvoo na utoni utavite ni kana twina andike maituma Mauvoo isio ni kwathukanio tuikwatiania namo matuelesia undu ene nthi maende na kwiyumbanisia unyuvani twetelete wakeli wa chumwa tuendete na kwayu imwe kwa imwe tuikwatiania na mwandiki witu Kennedy Mulinge kuma Kibwezi ula ukunena na ene nthi kumana ni chao meithi wa maisisia nthini wa Mutongoi ula meithi wa maisa kuwa kwi wakeli tuendete kwaku Kennedy Mulinge. Just in case Aindi tuende na komanda mwandiki witu Kennedy Mulinge kuma kuya makueni Kibwezi ni kana tuelesia yoni chao ene nthi meithi wa maisisia nthini wa unyuvani tuendete wa matuku kenda mwaini wa nyanya.
Kennedy Mulinge ethano ngwatia. Yes. Nam ngokwati tenesa Robert Mutuku ngalikosio studio na kwa ninga likoengi na vala nini sokono wa Kibwezi na vala nini na kwa tena enendi eli atatu tuiwa maoni mo yulosa kwa nyula ukite na utundu unawe tene kanava tielo mthene tano nika no mwaka upo toiwa na loke do itoyo wakeli wa chumatwathi na vatelo mthene tatu nikana officially evinda kutoa isa campaign kana evinda kutoa isa campaign even officially na Etudhiro tuona evinda usakwa nini movitu myake tano movitu enende maisa kwa tongo hii no yiwa after tamyake ele wiwa mambisi kukaya kana maiteta kana mutongo yolama nasa kuye ndeo maita ya maendeo na sindu ilona amathite tisho uende na kumeka na maybe no asembie na ndafika kula kuyenenge kukwata mavata mo na kuna na kitu mchini kwa Kibwezi ni wa maoni ma enende matu alesie usakwa ni any opportunity ngika na kini chance kingi cha enende menacho cha kusakwa mutongo imusio kwitha imasavo myake 5 na twenda kwewa myake 5 enende metha maenda mutongo yugata na metha maidi 11 kusakwa mutongo yugata na ba ni ngwatene no mo enende ya tulesio masito maguni tulesio ito potinje mwana ya myake 5 alamu kwenda mamusakwa myake 5 kwa tulesio kwitha kuendea kune mutongo yugata ato campaign kama kamuita kula ndo mutu tuelezie myake 5 withi kusakura mutongo boda baki Kibwezi na mwana mwakete atongo hapo kama kula ama hapo campaign na ni dudhasia ando NMB tema kuni atongo yala mena kitumi tata atongo yame kopa tema tuki serasio ila sio to touch ila mekweka te tukisi ate machuja te mande no yeba uloko yodo sekretari anondo ayike medire te masakwa after myake ile tu mesemba medi wethi ate umona na waila mayo kwate kana ko telo sianye muno na kindu cha atongo yala to sakwa te maisha meka bikio Desemba meka bikie kutwebitha kwena naku mutongo utatona kusemba ni mutongo yugwata kana ni character myo maybe ni mundu uzizo kwa myake kana myaka mibitu abwata kana mwiwite character yake bwata atongo yala meta bya itusia kubikia kusakwa mebikia kwa kuthona me kuoneka kuisioni methi kwikala ilobi atongo yesu ni mamethemba ya mundu ucio euka ona ndeuka kuite kula euka methenya ya mwisho okay ombaniti andu mama ndio 50 mama ndio ya ndalimwe noethi anu amana nge masabu ya marabia sera sio tiake na hii sera nacio ti sera cia uthukumi ekera kwa cia kathukuma ekera kwa cia keka na yewe racindo nene oningi itekeka tuisokelela issue isi ya mpesa wamina kuweta kunengana ya na maneli netunaigwite minister osese iva Kenya Dr. Fred Matiang'i aiweta kana oyu atati alama toese campaign menengana mpesa muno na tongo yala ngiyala meusakwa methi kusakwa base ni andu mabase na mpesa nundu atongo ni patoneka anasia ni patoneka atongo yengiyala meusakwa mesakwa nundu ambesila metete kula kuyenende na no tukuona pe atongo mekumya mpesa kiu niki ku affect kana niki uthika niki ubindwa musimamo wa mwenende akunie mundu nundu wa munenga mpesa kana we onata kana niki ku affect in any way kumya utibaya balotine kiu in one way kwa nzie mweka nengi no kitone kwa affect indi ningotu diala ala tu usakwana ide enende ne kuliti itasa kwe mundu ula wena kitumi mundu ula te kuona ena utoni wa utongoi mundu ula ena utongoi ubike kanundu na nengo madhuthi engi mane wambesa mekale kosa indi konesio nile konesio mathimasa kwe mundu ula ukutona mateja mundu ula utona matongo ece ne sota marona mobikia makwa ro ibata memo bikia
No maoni ma enendi baba sokono kibwezi maithio enendi alangi mu 11 kosa kwa tongo maikasa kwa tongo based on besa kana masa kwa tongo ikwana na undu mondo oilie ke mondo na no tunaiweto na Fred Matiangi methame vuthu mivitu iweta kana silingi maneli kana notice ya maneli ku vengi nisiende na kuoleka na vengi nisiende na kwasia notice ya maneli na anaweta kini kumana na anaweta kini kumana na titi kwitha maendeleo makomya mbesa isu nikana mavike kula kwi enende nikana matonda kuma bribe nikana maybe makunwe kula na maybe udhioloto thuthia enende mbesa sioka yai lakini wathiba 11 sakwa mutongo ulotona ukungama na 15 akakuetea maendeleo ukethia ndona thina wasakuye mutongo kwa studio Robert Mutuku Mubea mwandikito Kennedy Mulinge kuma Kibwezi na indi no tawo musio weta we mwene ndita we mukoni wakula no sio ukethia ni wathiana mutongo ula uthi kunyuva kwe wakeli tuendete na tuima Kibwezi twithea imwe kwa imwe nginya Changamwe Mombasa bala mwandikito Angelina Muse wende kunenania na ene ndi kumanya muungamo wo itina wa Mike Sonko ulono kiti ya kivila cha ugavana Mombasa na asiye wa Nikoti kuthamia ngwatanioni ya Kenya Kwanza na kimwene kivila wa chama cha Wiper County ya Mombasa kuthingilila kana mekwata mbau mukiti wa kivila kiungua Azimio Oka. Angelina Muse edhiwanu ngwatia. Okay. Ni na ukwatia nesa Robert Wendi ni wa studio C2 cia Mutongo TV na kwa ni Vanon ni wa sub county ya Changamwe. Valangi vyangine na alama na mkwata mbau Mike Mbuvi Songo kavindani kala unaetesea kivila cha governor atana amba kulika ngwata neoni ya Kenya Kwanza ni kana matutavye kana momembe ni wa ngwata ni isu ya Kenya Kwanza mena ake Mike Mbuvi Songo kana kwa oyuno ulama kumukwata mbau kalivu ambia na isito yaku na ututavya woni waku ni weva. Ni mobea kwa mazito neto Brian Mulati Makile ni baki swani Changamwe nyeta mfuasi sugu wa Wiper Democratic Movement na mfuasi inge wa Songo Mike Mbuvi Songo ula tunamukwete mbao monona ula tunenda tuke ngavana witu wa Mombasa ilo noni mwelekeo wa notsi wa kwa katika UDA na ithita wafuasi ma Wiper Democratic Movement ilo noni mwelekeo wa Wiper yete tu support ya Abswamba Nasir Sharif na ithita ona nundu tena mutongo witu wa Kikamba ambaye ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na tuona ithita amba kuthikando na kenundu noni ni wailu tu support Abswamba Sharif Nasir na tuona ekatu musupport nundu wa heshima ya ambaye na heshima ya Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nundu ithite ya fuasi ma Wiper sugu na yu ende ni support nyeta mfuasi wa Wiper naona nusiona ati mwelekeo wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ungwa chama chake nikanaweza kwenda nita support ya Nasir Sharif na ende ngwacha kana pa Changamwe constituency to support mukandidate ulola weba wa Wiper ambaye ni Munyoki Chalo Kelvin Munyoki Chalo no muyumbe ulati kuye kwatia ta chama cha Wiper ulati ukwata koko mpaka muthia weze kwethe neta kwata usindi chama cha Wiper ungwa Azimio la umoja na uneni wa Mike Mbuvi Songo no nawe tie kana akavikia kunena na ndongo ile inamukwata amba ngwata neo ni Azimio na muno chamani cha Wiper ayase kana no kuvikia kunena na mone kana malike ngaliko elengi ya Kenya Kwanza woni waku ni wiva woni wako ne kana nena namo malike katika Kenya Kwanza ta maspera ula kwenda kuthika Kenya Kwanza no kuthi nondo kila mundu ethe ana waamuzi wake wa kisiasa lakini yake kwakwa nondo heshima ya Wiper Democratic Movement na data name na ungwa kila chonga mone Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nyene natia mwa na natia mwelekeo wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ungwa chama chake yeso edama ndio Kenya Kwanza na alafu azimake ala convince madhe kwa it's okay ne yuluo mazima megi ambako mekandize ni mundu ya kisiasa. Haya, asante katukwatiane na ungi nake atutavya woni wake ni wiva kalivu ambia na masito maku ningu kwatia na tutavya woni waku ni wiva kwa sito nita Robert Kisilu wa Munyalo ne ba Kiswane Mombasa area Changamwe chane
woni wakwa nati ni tabia kamba onze na atongo ithe balave twikatitie mubuko wa mundu kana twikatitie nyao twikatitie mwelekeo wa kupoteza kila nguona ni songo amina kuungama na tutabia tuthibana tubaluke nake ni kana wete kwithia ni twekata ni tuokelia akamba meito na tiokelia utongo twetele kwa wewe enda kwase kana no likie ndino wa ngwatanio ya Kenya kwanza nye nilikite katika ngwatanio ya Kenya kwanza nini likite twende no mukwata Mike Mbuvi Songo balau kutwa ngoza tondo ni mutongo wa kwatu na nundu Mike Mbuvi Songo anethia wa ndino wa chama cha Wiper na kwi muthenya ni wa iyo mwene kivila wa chama cha Wiper va kaunti ya Mombasa no nawe tie kana ni makuvikia kumukwata Abdulswamad Sharif Nasir Koko wewe ngaliko iva nyene kangaliko ya katu mukwate kwako motongo yuso Abdulswamad Songo sawa ni muvea muno otondu wewe Robert ni kana enendi ani makuweta kana aingi mone makwase kana mana ingaliko ya Mike Mbuvi Songo indi kwa OU 18 wakuthi ndino wangwatanio ya Kenya kwanza ni makuvikia kumukwata mbau muteti ungi na ula ukukitia kivila cha ugavana na kwi muthenyani wa umundi Mike Mbuvi Songo wavama na mukiti wa kivila cha ugavana na chama cha UDA Hassan Omar na muyumbe wa Nyali Muhammad Ali ni maende sia kampeni sio sub county ya Jomvu vala maende na kuikunia maleve wavama na kukunia maleve ngwatanio ya Kenya kwanza kwa ku studio Robert ni mubea mwandiki wetu Angelina Muse kuma chaani changamwe kuya Mombasa nundu wa Mauvoo suna indi mawoni maene nthi kukonia itambia ya Mike Mbuvi Songo kuthamia ngwatanioni ya Kenya kwanza tusiokethie kaunti ya Makueni kwa ivinda yasa atwai mamota methi twa maitulo muti na kukonanua na maundu meute na miao na vala ivindani ya unyuvani methi twe maithuthua maiketikile kutumiwa nai ni ateti kulua nduthi kwa uyuti kwatiania imwe kwa imwe na mwandiki wetu Caleb Chalo kuma Makueni ula ukunenania na mwene kivila wa twai mamota kaunti ya Makueni kuelesia mawalanio alamekite kuikithia ni maimea Mauvoo ivindani kwa ku Caleb. Na hindi tuendeye na kumanda mundui Caleb ni kana withie twakwatiania nake atuelesie ni mawalanio meva alamekitwe ni atwa ya mamota cia bodaboda kwikithia Mauvoo mbe ivindani ondu mwe na itina wa unyuvani ulotialitie mithenya 5 tutwaisi kwi wakeli tuendete wa matuku kenda mwaini wa nyanya na hindi ni itina wa andu ma mota kwithwa maende na uthuthua maiketikile kutumiwa ni ateti kulua nduthi ivindani yi ya unyuvani kwa ku Caleb. Okay. Ya bwana Robert na ukwati ya imwe kwa imwe kuma vaanga likosia wote na iva nunje nindini watata kuisia nukuona mota bite na wakwa kumanisha tu imwe kwa imwe kuma stage ya boda boda na yitu ankiosa kwani andu ma boda boda ni metha ma plate kana metha mena ya nini ya kusisia undu matona kuchangia maybe kwithe kwino vungulwa Mauvoo kana kwithe kwiona Mauvoo na mavinda maingi ateti ni makakotha atumia andu ma boda boda muno nila kwino sakwani nila kwangio sakwani ukeze ni matumika maimalwa nduthi na gitumine kiu sector ya boda boda yeiva kwa kila to yeta itope kwa Kiswahili kananda kwa kamba na yumundiu nendo nena nyana chairman wa boda boda kuma vaa wote atueleze ni mivango mnyo ila mwina yo kuhakikisha kana hivi ndaitu angio sakwani andu ma boda boda mwina atumika na inyu na kamiti ye nini mwekete ila tumeta amekakati ukesa kwithia peila police mwaka na siota andu ma boda boda ambisio na masito. Asante kama sireni to Albanas Mutesia chairman wa boda boda wa Makueni anasia ithita tandu ma mota nitukite mawalanyo manene nundu ni yote asianda mzaiti andu ala magwata maeleka na aningi ibinda tawiya siasa ni yetete yongwe nana tugulanite penanza pena siasa na andu mena itai na nitu niasete yo te chairman ni tie andu members yakwa maana thandatu na miongo 3 lama vikie aitu nene ye muno kendo kecha unyuvani nundu
siasa nisiukane tina wa siasa petha yungi na twacia no usio tukenda na mwelekeo twindo twise kana pe uni petha waku na pe pata wakwenda matuku 10 wipo na maisha magu nongi na maende kutu na ene kiu tumuligeta muno ngaliko ni ateti ala maka kengo imwana si tuna mbesa tukani tinda na wandu moka ati ima ateti ala magu ata meona kabina maka kengo wandu maitu maka likogezo kono wandu magu mapitelete ku anondo anza wezi anandu ndumasiya nondo wake ku nasia to chairman nitwigete mikakati mina pa sector nene ya bodaboda kuwa masisi andu with nimesi kana pepata wauni undu niwe wa siasa. Yes bwana chairman, na unit wese kana magwano na nengania kila ramolo to kana directive sikulu ito ne kuvingwa na kwiyo no mundio nengona siana mbingi ba wote kuma maskulu meke vyo nyina maende na kuinuka muzi na vyo siana sia nuka muzi trust me na nike nuke to ba wote na ti wote vevoka isio mbingi sia account ya makweni ukese ya kana ku kwasi ta imwana ila si form 3 na form 4 ne sia nengo mota na sia nengo mota yuko likabana situ kando maboda boda sia na isu mwina mevango myauko yakikisha kana field kana ndini wake wanza kicha boda boda mwina tha na intruder ya sia na nini sia skulu si soko likamundu ne masi yasa na maybe ko melandu with we the many affected or pesa kana ingine sia ndeta kwetela mutiani. Asante. Kendo ne gicha cha muika kwekala choke vina mono nondo environment yenda yevina lakini titandu mapa nitweke tema wala nyuma nene atukenda na kitengo kinane chita wa discipline kila genda na monene wa ulo siasia ometuo na monone nitaumie kendo siendo nizu nondo pekesi to na ko gede na itutandu timetikela na itamba ko sa to ipita ta nene ma sector no tukoza mwadhiriwa tukoza muzika wa kendo kiu tukambomeka liande tukamata otima twa polisi nondu me mwene ne tonokete ungame yuito ko sana situ sie muone nondu andonge ba motane na sei ange no atai na inge ba motane ni maile toke wango gethia yuni mekwelewa kana kwenda na kana kenda 18 years pena chopo kila kitu wa development so sendo mwene tumete na asiala enda pe ono matiele na kono nazi azini tajene vinda na enda mepo na nini na tima mota na lando tima boda boda na lando meto wa mota na chamuso nonde tese atai ma mota ne momeda maiku yako ni makula kuma isio sege votoka nyo kuma twande ne waitu sio kuna kula na mombe ne makuna na betha be none ni wakana muika mala maingi ndo ndikande ne wa ela iseso yo kuna kula na unit wese kana va boda boda ne na muika ainge ne sino wethe wena otomane wa imuko la kwe atoi ma boda boda makuene kana matone ko se buso ye akudio kuna kula na kukuano maendeto kuna kula ta ibuso ye mwana ko na maybe okwandu kana andu ngala mekela maikona kula. Thank you. Muika mwingi juno wale kwenda wese kana ndi yao nene yo na ndi yao nizo ba wo monde na kusobya kwambia kwa sobya kwa ndini kukona kura na kwa modi kuna kura wikengwa nuke mera kana wazi ndio mandeze wea uziyuno otumani na muika witu yu tamuno wa motorbike neta amara biseme we yani mesi kana ebi na amino bika yao kuna kura ne binda yao manda utongo iwaone na utongo iwaone wetwe ni univiwa kwa monde kune tutapiti ando maitu tukameka liandi tukamatabi kana bepata wa andu kwe yumila mema kakuna kura na muno nitukala andi tukawa wanyete kune yao levels yonde kuma MCA mpaka president. Okay. Yes. Asante sana. Usine chairman wa boda boda kuma va wote na indi Robert ndina maondo maingi makwe yanake o yuni wewe ayelesia undo kana meona mikakati ila mekete wese kweli andu ama boda boda maina sotomeka na maina sa kuonekana tamo nzia ila tete megwetha maito mya muno nikena wese thia ne maite nduthi na niki nukithe tukitumika muno ukaza kwithia section ya boda boda ne ava kwa cha na maitwikika kana muno nime use kana ne makona gwa muno na ula utumiki wa kuthikulwa nduthi muno ila maybe wese thia pe mutetio mu apa lucha no longe aithia imosa mayewa no wese thia ne mapa kikake kichakana menengo ke nikena malwe nduthi kwa niaba ya tete fulani ninye Caleb Chalo wa Mutunga kuma ba wote.
nimubea Caleb Chalo kuma musini wa wote na indi kwatia kana atwa ima mota Kenya yonde nimekwatia kikitwe kana kikitwe na atwa ima mota kaunti ya Makueni kwikithia Mauvoo evindani ya uteti matetu kwitikila kutumiwani ateti kulua nduthi na indi kuma kwa Caleb Chalo Makueni twithi kwa Onesmus Chalo musini wa Kitui na balabethiwa na mbanga ya mwakikisioni cha njika musini wa Kitui twenda kwatana nake atuelesie mwaki wa umaba ni chaukitha chabia na nibethiwa ve mundu unaumia mbangani ya mwaki kwaku Onesmus Chalo. Asante Robert, ninakuacha sana nikukita imwe kuma kisioni cha njika Kitui cha Katini bamusini wa Kitui wala kwa kusiwa mwaki wa Kitai mwendoni wa saa 5 sielekele saa 6 ndini wa mawithuluko kana ndini wa mawikalo ma enende bane itina kwa mina ko sisia pe mwaki bomela bo na mina ko vevya sindu sia ekali makisio kicha njika mawithuluko ni alani sindu la siyetwa mawithuluko ni kananza wa nyumba sio na mwakula kwa thathanwa ni maofisa makukitana mbanga sia kukitana mwaki kuma serikali ni akaunti ya Kitui kwa metuki otambeta kuthamea nyumbani silasi kala enende watakusisia tina wakwana ningine wa mina kovoswa na ngonena na ekali makisio ki hamwe ni mafikia kuweta kana mena manya umo wa mwaki ange meiweta kana no siana sio dhoka na mwaki na ende huwa vikia kufuata na kuvevya mawithulu kwa sindasi bakupe na mawithulu kamwe maivivi songwa sio na nyeki ondomwe na mavati na kidito chakwa cha kwenda kumanyanga munango kuma mwakyo kati wa maofisa mapolisi ala mevikite bandone bano kana kutwa CSS ya kuvosia mwakyo sini mafikia kuwetamo wanama mena pia na kumanya umo wa mwaki usu ende kuyananisia na ekali maki sio kimeweta tasiana sio dhoka na mwaki usu ende no wabikia kuthathana na gwa utambeta kutambia kula kwi mawekalo ma enende kana nyumbani na ni wamina na kuvoswa ni maofisa makukitambanga sia mwaki kuma serikali ni akaunti ya Kitui pa mondo nabikia na kuumia ndini wa mbanga ino lakini no udhuthyo kwa ekali maisio ino kwithio mometho la matia siana musino kana kwivetangana na mbanga ota ivi kiuno cho chekeka vanjika ne musini wa Kitui mwaki usino avoswa na hali ya kawaida ni asiokea otabwiti nani wau kiuno cho cha mina kwikaba kwa oyuyu kwaku Robert. Na indi ni uthuthio musio kwa sivindani ya thano hila myaki yithia wa indi ikwata kila bandu kwikithia kana siana ina thauka na mwakio na la twende na utumia myaki kuonza miondani itu twikithia kana nitwethiwa twemetho kusia mbanga sia muthemba ta usu na indi kuma kauntini ya Kitui tukaba kauntini ya Masako bala tukwatiania na mwandiki wito Daniel Mwongela ula ubikite maofisini manzama ya unyuvani na mivaka IBC kunanania na maofisa yoluwa maundu makonetie unyuvani wa wakeli tuendete kumanya indi nata meyumbanitie kukonia unyuvani na nimandhigwa tatika itwithiwa tuikwatiania na Daniel Mwongela nikana withia ni watu elesia undo maofisa mevangite tuithi maboni yange nikana twevinda ya muthia chumwani ki ya teti kwikunia maleve yenendi sioni sia kwa kathule kanguno yumiloni wa Sua kaunti ya Masako ni makulia teti kwivetangana na uvungu na kutumia milati yene kukenga mwenendi huyu kaitina waamwe ma teti epo wavinya ndeti na nzio kawaita alame kukitia kivila cha ugavana kumya kimanza cha Ilovia kwa Mauvoo kwa miwando vuyumwe kisioni ki ila yaetiwe ni mwandu Charity Ngilo ivindane ila waimoveani waki serikali nene na yutina wa mbilu ya stima kuongeleka mulati wa wiki ya kuungama endeyu ni waambiye kuthukuma na kila enendi maliana nacho ekanavya ateti meunyai chanzeke kana mulati ni wavikiye kuthoa wa kaunti ya Masako namuokea namurequesti kana nutonya ondethesia na borehole nawe etikila na ila wetikilile angulia area lamboho izungwende tonyo ni wanengie engineers kuma Machakos kwa water matanathi ila toki na engineers mathi the whole area mathimete kiwe bala kitonya oneka kwa wingi choka land in my lands tuja ina option yingi eka kwambia the process ya kusimba kiwuki kutonya kiwuki then Madam Ngilo
makwatanite na madamu wa Vinya by then IMP wa Kathiani makwatania na mandu makitwi kwa CS wa Tanathi tani wa evangelia na imwa 50 community ya evangelia 50 Wavinya ni wa evangelia manele nundu imatu ibe ayute ina thena siasa shumwe kiwone nikenda komiti ile ni oswa ito ne uran kiwuki na withe ayute iko akwata thina ungi wa kwenda kumanda mundu autoibia nundu etho myaka ezu thandatu ni twaiba na machine ya anangikana itwa seubacia kila mini oyu ekoza no committee the capable mini maisha kwita waita kana Wavinya moke webeo lakini katika mkutano ila wiyendeye pe umwe ukwenda kibila cha UMCA wita wa Kilinge kukitu Kangundo East ni wakenga andu meya inge muno pyu umate wandu mwingi muno amakenga anena ndeto ndoku ya kutonya andu singano utevo amea kana bohoi ena information ni yatewe count no ndana wetola watenu akitasia boho ni yatewe count 3 million na million isu siengusune kwa mundu which is a total lie. Ninye na initiate ye kiwuke echo keba na ke compound ni ya kwa na kiinengano kwa account ninye na ndiye Machakos count office ni sia water. Naindi kwa yutethi imwe kwa imwe okisioni kiu cha Kangundo na pala mbunge wa Kangundo Fabian Moli utwaisi ndambuka ya kwikunia maleve kiwanzani cha mbasi cha Kangundo na muandikuito Boni Mutisia no bikite ndambukani valatu kwatiania nake imwe kwa imwe atuelesie ni chao kiendeyete kwa oyu kwaku muandikuito Boni Mutisia kedewa no ngwatia business ni move kana kwa tenesa ni kwa kama kumusino masabu kwa TV kwa kwanza ni chao kuicha Kangundo wala inge maenende mabikite kuomba kwa bize uneni wake mwingi wa kilomunde cha Kangundo bikite kukunia maleve kati wa Kevin na tumu yangi na hindi enende ni metelete munufu kwa ni chao kuidwa ainene likana kana vatialite omethenya itano tu usokwa ni mwene ubike na hindi ni vindaila ya muthia atetimande na semba na kulika kukedia mwene ndi kwa kula seka na kumuivaze mundu ajadi ni kinene chama kukenda na hindi bituna na jana maene ndi tuwe ni maoni meva kana ni maoni meva kwa maenda kuma kwa mujumbe ukana ateti one mete kibila kicha kilobunge cha Kangundo eno fandi ya na kwa padia kwa sifa na kupatia kwa kilobunge cha Kangundo kupatia cho kuma kwa kwa imara na kibila kicha kilobunge cha Kangundo vengi yangi wani kwa sisi hapo kama nanga na wasumi wazirenda wa mtu kusioka ndio ni kwa mfano kwa mheshimiwa ndio ni waulize ba lakini ni mbasa ndio ndio kwa mbasa ala jamu kwa baba mbasa ni ngoja mno apite kila mmoja mmoja umunde ni chauko ndio ndio kwa mbasa Ibu mfuo kupenya ngema kwa ni wa mwene kwa kilomita kicha kama nicho mwa kwa kwa maneno na kwa kicha kama utapita kufikia ya kuomba kutumia kilomita kama ndio kuide ruja ndino kwa video kwa sababu ni dawa aisa katimo kuma kidalani tuenda kuita na atongo aibu ndani ya kilio cha Kangundo na atongo aram aitapenda maisha ya wake somo na ya waya ya Kangundo ya Kangundo ngende ima yani na yala kitu kama nani kwa nini hiyo basi ni wao ni wafupi wao ni sana kinga kila ile kwa sia itie ene ndio ile source ndio kwa mutongo ile ukutwe kama ala to mutumo kibela ekala kibela asisi wanajua asisi maskulu maitu meda na simu ile sia ile asisi enge sitali owitu whether utena simu sia kutumia ila siedha siendekana wa awon
tuyasia ene makangu twailo kwitha tusiite muno basi kwa atongo menembe nengi nundo sio atongo yonde tuketha twambitwa makabu wanesa meandu matona kutunya inani wala tuithitwa kwa kangu ni muvea muno na ngoni maende la twende na kujua kuma kuendelea na mtundo wa kilombe cha mtu alikuwa tuko kunena onda tikambudhu sukite ene mandela utani kuna mpaka kimo kana kwa mtu ni twende kwa unene kwa mkoa kilombe cha kangundo kwa mazito mitawata na kwa tuko mtundo wa kilombe ni wa kumundi tuendane na cha kukonya kwa masito ni kwa Dominic kwa wangura ngene cha kangundo na nienda kuasia kumana na utongo ule tuonete kisio ni kitu cha kangundo ni kana tia hesabuelewa yo pesa situ silate ya rubiti wa ido kumata pesa si ambasari pesa si kwa malelo pesa si masukulu pesa si kuseo uchumi wa sub county ito na kwa monde otondo muyumbe witu wake wanzane nitwenda kwewa monokyo na nitwenda kumanya yo pesa situ ila si atenge iwe kangundo itumika hata nondo kwa hata kusisia siana no ineno masukulu no manaendea na udhuka kisomo no tubila kinetikyo ko nitwenda umanya yo udhuku wake wili hata na pesa situ atumete hata na oinge ikolia adumaka ngundo nondo yute vinane yosa kwani tethe tengo nona tisa kwana na uwe nondo ando ingine mokilete manenge azo pesa nikenda kweze kwethia nitolwa nitao kila taila kusabwa lakini ugoki taila kusabwa atongoi alama katethia miaka 5 yukete nondo twasisia miaka sio 5 yewe tutona kuelesia utongoi wito weili hata wewe muno na twasisi na ubanda ni wa basa wasiana wetata kuwa na musiki na wasilingi lile na ke evangeli ekumi na ile kwa mwaka woki na ke musiki Yesu ni mubinye na maisha meyolo ilile sio maanisha kindu nitwenda kuona mutongo okuosa siana ila mbinyeyo akayibia basari yonde yusie na batone kona ka provide uniform na kila kindu kesaidia edha nikasoma tena bina na nungu no fisikana pesa siebo na sio siedhabo na winge ilika gusune siando oni twenda usawa kuma county kuma constituency na ward tuenda kuona atongo imaitu maitho kuma na maideliver kila chonde mumete kwa government ila yejulo asante ni muvea muno ni wewe tuna mwene ndeno uchene mwako ndeno kwa ni kwa sana mwali kuna ndeno bila na atongo imeko na wiki kundino kumi na ndi kudike kana mko ndano mwako ndeno kusema na zilesi elete ndio ni kinene cha kuteke mwene ndi ula ni mkuni wa kura kwa hiyo robani twenda uso ili kwanza ni kana ndeno maticho hivi kwa kinene ni kwa mwene wa mundi muno kwa ndo ni mmoja na maki maendeleo kwa chaka mto ena chenene la matiani zaimwe ubenyani wa umundi nimubea mwandikitso boni mutisia kuma kangundo na indi isu ni ndambuka ya muyumbe wa ohiwa kangundo Fabian Muli na Mauvoo wako uliku nuithoima kwatwa nthini wa Vilingi wa Mauvoo saa umwe na nusu wa wiyo na tuithi Mauvoo ni angeni kana nzama ya unyumbani na mivaka IBC ni twehielesia a Kenya unumeyumbanitie kukonia unyumbani wa matuku kenda mwaini wa nyanya ulotialitie mithenya 5 ni kana tutwaisie mwandikitwo Daniel Mwongela kuma vamusini wa masako kwa oyu maofisini ma IBC vamusini wa masako kutwaisya unenania na maofisa kumanya undu meyumbanitie kutwaisya unyumbani usu wa wakeli tuendete ni mawala nimeva ala mekitwa kuikithia kana unyumbani u ni wambia masani ala mailite kwaku Daniel Mwongela
na hindi Robert undu yona elesiane kana batia jitimidha mivuto tidike usakuani ni usakuani munene wa ndino ya Kenya na maundu mako yomba nisi usakuani uni maende na utwai wa ndini wa idiosio ndiba ndi ya Kenya oundu mabisa ma IBC kananza ma usakuani mebaka maende na kuivanga nikenda kwikide kana usakuani su watu wa kwanzia ya wailu mabisa ma usese hiyo na maende na kuyomba nikenda kwikide kana Mauvoo sese ni maikidwa na ungu nawe tenekana umumbiti maofisi ni zama usakwani mabakava kaunti ya Masaku na balate the wana kikalo kimwana na abisamu no launga mema ni mausakwani ba kaunti ya Masaku na hindi nikana maundu manala wetha ndate nene na nisia ni maundu mautalo maundu mausese na kubikia ube bangi tuatana nikana kati wa Mauvoo ala tumenganikana andu alama andikidhitu kuna kula ba kaunti ya Masaku mengili maana thandatu miongo na muonza maana tano miongo na uwe na suni mumetha maili kandini wesezo yao kuna kula namo atati alame meukiti bila isya ugavana baulu ilasi ukonya gavana ni ilasi ukonya county ni atati miongo na tatu na kuisa nigwa utalo wako ni makula lama nenda yandikithisia mwaka ni ngongelekete ngwa isa mwaka ni wangilile ne 11 kuni makula maide yangu bewaya mangili maana thandatu alama mavike ya kwira meya andikithite ndini wa mwako wa usakwani na nikana isensia kuna kula kwa oyuvikite ngili mwe maana na miongo mwonza na ile na isese ni isusi ondene kwetha na maofisa mautwaisia mautethesia ene ndini kena kuna kula undu bairite na nikana kingi lendi ilongo na ulani abisamu no wa maundu moko nikula ba kaunti ya Masaku no watu elesia kana nimebangite nesa na nimekwira maikwati na ndikima Mauvoo kwikithe kana ene ndi mekula maine metha maivikiwa ni utalo wako ni wakula oundu witha wende na ulecho ituone siki bathukanio sia okoni yakula na tisia maundu mausese ni maende na ukwati na maofisa ma polisi ba musini ya Masaku nikenda kwikithe kana isione mbingi ba kaunti ya Masaku na ila ikiwitha sita lilokula ndisia kiwa usese okuli wende na kunywa kwa ateti ala maende na ala ngene ni kibathukanio sibila sia ukavana kwitikila mausungio nikenda kwikithe kana nivethi wa Mauvoo itina wa usakwani na ndi Robert kila kingi ketha kine na gwandini wa kikalo kina ndikima Mauvoo ni maundu ma kuisia mabangu ma ukunia kula asuni mamini ovika iseseni kibathukanio na ni maminite ovika iseseni kibathukanio na nthi ni maende na umewa Mauvoo ndisio kibathukanio na maumanisio kibathukanio yulu wa ukuni wa kula ula ni wotwaiwa chumani tuendete na muateti ni metha mayungamia okwevinda maundu moma kwikunia kampeni nikenda kunenga ene ndizeve na kunenga maofisa mausesei undu muna ama IBC kuyombanisia usakwani na ndi kumaku Masaku nitawadanila mwongela Mubea Daniel Mwangala nundu wa Mauvoo asuna indi ni wamanakana mathangu maukuna kura undu muna register ni minite utwa wa iseseni sia ukunia kura kwikithia kana ni twatwaisya unyubani kwanzila ilite wa keli tuendete na indi tukumbanisi maundu mekuthukanio nthini wa usakuani mwaka wa 2020 na ile ndukavitwe ni kuseisya Mutongoi TV undu mwana kwithukisya Mutongoi FM ngwatanio ya mukambanika na ukwate kila tukumbanisye ekatwikile ngithia ba Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa muonza nye nitawa Robert Mutuku kwao yu Tiwanesa.